Küsmeyen mi şüpheleye, sattı beni bir keleye, vurdular inceleye, benim şahım. Halvetiyem hem uşakiyem, rufayiyem hem şabaniyem. Bindim şeyin gemisine, çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna, benim şahım. Halvetiyem hem kadiriyem, gelmediyem hem şabaniyem. Benim şeyhim bir kişidir, aksakallı bir kişidir, erenlerin padaşıdır, benim şahım. Mevleviyem hem Bektaşiyem, Melaniyem hem Şabaniyem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين إما بعد مغلق حلال الصيد مبحنانا جماعة المسلمين الله يذكر بركتي الله يذكر مغفرتي Allah eskoro rahmeti inşallah neko uprat mende, umpra amende. Sarso dikena već
Оберин мој јек шужи тема, која со ја менге бул значајно. Амаре животосте, поготово дини исламиети, адавајтано о едепи емпојкјани. Kada lesko se pia odlučinenta najjeke sultane kova su šeto objasnila mengi peđani pa ja sa su navedine pe iskustvoja akava kava točki prete počinja da lesko sebe baro seljami kak ravsarni koji su tane desetnoti veko live. Znači, proširen konkurs su še, pretem ti klolo sultani već amene tano še efendije. Magdu sam i kratko na teba kirav su načinala, znači, amare džandenge ili potočno amare dikutnenge, su načinala sama ta reč edep hem erkani. Ko but alimija, vakerin dorki olanav edepi, značinala tano jek šužo odgoj, jek šužo ahlako, jek šužo ponašajne. Jeke EDP istovremeno vakerena дека мора тоа веле je клач. Кога вер начина кој со предпоставинена, значи ко суфискот дикиба, вакерела о суфие насмејнена тероден јек махана кога вера мануша. А калата не обуќа кола со ја менге бу значајна код исламијети. А па неки вер прилика вакирала менге Hazreti Mevlana koji su ovakirala jek manuš, jek efendija piravala kruna ako isile edepi. Znači sakala su navedendemne preskakala putija, a kala efendija moral da će ti keren, a kala bukja, pa te dobinala na efendija. Dobinan su akrila bez jek titula, te še su akrila bez amenge te proširino od din islamijeti. Pa sa suđanena, mangava samo ko nakratko te vakera дека аменцар кол ависно диве јек шево, поточно натари Македонија, неко вантари Македонија, одлучи саботано, а доветано амаро сајдимо мангло ефендија со инеле крајно време, значи бараги време кој со инеле дискусија са соџанавалеме, са сопамтинавалеме, овитано јек борсо кога со борнела без пе акајдаке, верунела цврсто да лесте кога со икерла, а доветано амаро мангто сајдимо Мефаил Османи, Таро Загреб. Јек селаму алейкум султан, селаму алейкум ше ефенди, аке шукур со ден дамен о Аллах Джелешанаху, а менге каја могуćност, тоа менге гости ки амари програма, па био акира, дето селами, амаре пралени кои су тане абисно диве, ки амари програма те дикутне, хем дикутне. Buyurun sultanım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Selami sahence, selami tumare familiace. O Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu ve gayrehu amenhu. Te mucho por rahmeti pe tumende, pe tumari familia, pe tumare čave, pe tumare unukora. O Allah, inšallah, te nagradil tu men sa stimasa, vestimasa, berecetosa, nafakasa, pa inšallah ađve amen kavola men jek tema, znači sosikova edepi, hem sosikova erčan. Auzu billahi minne šeitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbike rabbi izzeti ama yasifun ve selamun alel murselin ve alihi ve evladihi ve ehli beytihi ve rasulihi ve imamlar, piran, yediler, kırkler, evliya ve enbiya ve Ebu Alemin Ahmet Seyyid el-Rifai ve Kutbur Rabbani Gabsu Semedani Nuri Nurani Sırrı Furkani, Mahbubi Subhani, Eşe Seyyid Abdülkadir Geylani, Muhyiddin Mehdi El-Eşeb El-Bazullah, Ruhina Lila El-Fatiha. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine sıratel müstakim sıratal lezine amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin.
Znači, o Allah, nek mu čol po rahmeti, po Rabbel Alemin, Rabbil Muminin, Rabbil Muslimin. Znači, ađivea mari tema pralalen kavol sosikova edepi, hem sosikova erčani, znači, jek baro selami, znači, tu ćemo pralče familijače, jek aški nijazri, kretme pralenđe ane Makedonija, znači, te predstavima mesem ošeme faili trenutno živivano Zagreb, me avav sar šeho kaderisko šeho, em rufaisko šeho, znači Katare Sinsilja, Kataro Šejgani, Baba Horozani, Andaro Štip, znači mangavte penav o unuko Kataro Ahmed Seid Rifai, alejselam, si znači ko Štip, Amende, Anamari, Tilbava, si tuj bešol. Akana, čeren manđe Afi, čeren manđe Halali, amen sam Andaro Kosovo, amen sam Džambaza, te amaro govor sicara aver naj isto, ali šala e pravka svatina men, taj ka razumina men. Znači, o edepi je če insanosko si sarijek stađi, sarijek kruna, kaj piravola jek miršidi ili jek derviši, ako sile lačo edepi, lačo erčano, vo sile se evudara, svuda putarde. Kaj god kađal, le se vudara si putarde. Mangapte pena, znači le majanglal sile, kućni odgoj katar pidej, hem katar podat. Znači, kovasa i bija, sar čavro, vovsale odgoj, kućni odgoj katar edej, hem katar odat, la olačo ahljako, te la olačo edepi. Akana, pošto vovla olačo ahljako, hem olačo edepi, amenka nastavi amaritema, znači sosikova ahljako, sosikova edepi. O edepi sastajil pe katare trin harfora. Znači, trin harfora si EDP. Znači, edep, avol kataro elif, kataro dal, taj kataro harfi ba. Kataro harfi elif, dal, taj ba, i klola minđe, eline, deline, beline. Akar, buđene pušepe, Yallah, sosikova eline, deline, beline. Amenka pokuši pe klačo način te objasni tu menđe sosikova eline, deline, beline. Ako kanči greši ili pogreši ke amaro govor, inšallah o Allah dželešanuhu ve dželle dželalehu, kad će Allah menđe afi makfireti, se o insano si stvori me kaj te grešil. Eline peren e insano se va. Kaj čo amal, čo košija, čo dosti, teni daral katarčeva, kanka čalavele, kanka uvredile, kanka boksirile, vastendan. Deline perolči čip, e čibe insanosi, kaj tenja vol uvredime, katarči čip, tenja vol akušlo, tenja vol ponižime, tenja vol uvredime, se akaja čipsi, ka inđarola men ko džehnemo, hem kaja čipsi ka inđarola men ko dženeti. Znači, e čibe insanosi, šajte čoltu pošolo, a šajte uljaroltu katarevešalka ili katarošolo. E čiba marisi koja ava te čerdija dženet liora, ta je čipsi koja nolamente čerdija džehnem liora. Beline perolko harfi ba, hem penolko vasi čiro vujudi,
znači kompletno čirotelo, znači te ni greši sa umom, razumom, svest, podsvest, džezba, ahva, sir, kafi, kalbi. Znači kompletno čotelo teni klete mare kanikas, teni kleta kuše kanikas, teni čere rzi, teni čere namozi, ta voltu lačo ahlako sarkajsa amare peygambere Muhammede sallallahu aleyhi ve sellem. Jek hadisi penol, mene je Allah odgojio na najbolji način. O Allah, penolo peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, penol mano o Allah odgoji sardama po majlačo način, najbolji način, podučio da mi mekam i ahlak bude od onih koji praštaju. Znači o Allah Đelešanuhu ve Đele Đelalehu si kada amare peygambere ta vole lačo ahlako, lačo morali, lačo govor, hem kaj ta vole rahmeti, kaj o peygamberi sarsabe insanose, te falil ano Allah ve Allaheso Đelešanuhu ve Đele Đelalehu ve gajrehu, amenhu. Penol, oprosti da bi ti bilo ošteno. Falisar, tebi avola tuče fali me. Znači, amen, kaj slijedi o suneti e pejgambereso e Muhammedeso sallallahu aleyhi ve sellem. Znači, trubul amaro semi, amaro besar, amaro kelam, teni daral amaro košija, katar amaro semi, katar amaro besar, katar amaro kelam, teni uvredili. Trubute daral, katar amaro elifi, katar amareva, trubute daral, teni daral, katar amaro dal, katar amari čip, teni uvredili, em trubul, teni daral, katar amaro ba, katar amaro trupi, kaj najtavol uvredime čalado, mardo, akušlo. Znači, somangab te penav. Edeb, avol katarolafi, elif, dal, ba. Kotea kana penol, peren eva, e čip, taj celo trupi e insanoso. Akana, pošto vačardam, kaj o Allah, o peygamberiano hadisi vačarol, o Allah man si kadama, majlačo ahlako, taj majlačo edepi, kaj mesem kova insano, kaj falib, ano Allah, Allaheso Đelešanuhu ve Đele Đelalehu ve gajrehu amenhu. Tebi svedoči sakava, sovačardam, amenka citirije kajeti kuranoso, o ajeti kuranoso bešol ke sura Araf ošol tajnjavardeš tajnjato ajeti. Ošol tajnjavardeš tajnjato ajeti penol ti sa svakim lepo postupi. I penol čini dobra djela i sa neznalicam, katare neznalice penol se kloni. Akana, meka pokušivka vajeti te prevodivle, ti sa svakim lepo komuniciraj ili govori, penol tu sarsave insanosa la čečer lafi, taj čer lači komunikacija, hem te beše koje depijem kojerčano, mecarakana pokušivte protumačivo ajeti cara maj opširno, hem penol duro katar kola manuš savesi bijangle, savesi ano jahileti, se manuš, ako si ano jahileti, von tut pogrešno kasvatin, bez obzira da li si kovao pejgamberi, sallallahu aleyhi ve sellem, bez obzira da li si kovao Ebu Bekr, Omer, Osmano ili o Hazreti Imam Ali kerimullahu veđehu, se jahila von uvek pogrešno tumačin. So se lengo kaj lengo razum
Nire slokova mekami kaj te šajte svatin sosi e tema. Von dicem pe pironacin. E akana siamen šeriatski edep. So perola minđe ko šeriatski edep, ko šeriatski edep perola minđe, ako već siamen kućni edep, o kućni edep, znači čodadhem čidej, odgoj sargatu, teni hohave, teni čore, teni pukave, teni vačare džungale, teni maretu, znači kretka labuća, si tut katar čidej, taj katar čodad, o kućni odgoj. E akana, šeriatski edep, perol, osuneti je pejgambereso e Mohamedeso sallallahu aleyhi ve sellem. Penol osuneti je pejgambereso, penol si ameli sali. Ameli sali, penol dobro i primjerno vladanje. Te insano avolle butlačo erčano mekami ahljako morali emtavol istino ljubivo. Kalavuća peren ko šeriatski edepi so jek insano ako čerol, ako i čardol pe imanske šartora. Vov darale Allahestar hem ni čerol greške, vov si znači strogo so vov džanol te pazilpe. Znači sarkaj penol e imanske šartora amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulihi ve jeme ahiri hajri ve šarrihi min Allahu Teala. Znači ako ameni čardjake imansko šartora, amen nitro malta vol amen džungalo govor. Amen mora talam ljubav, iskrenost, pokornost, poniznost, ahljak, ljubav, moral. To nam je sunnet od Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Eakan, te džake imanske šartora, penol te svedočio kelimi šehadet, po vakti te čerao namazi, te postio razano, te da o zekati, hem te obavi o hađiluko. Znači, siamen tapalem e namazese šovandral, siamen e šartora e avdezese gusulski tajte jemumski. Znači, kova insano, kaj čardo pekala tranda te trin šartora, kaj čerol panđ vaktora namazi, vovdarale Allahestar te ni grešil, te pušten masose, pa doista namaz odvraća od ružnih i loših postupaka. Jek insano, kaj čerol namazi, panđ vaktora namazi, kaj sinđe propisime farzi, kreta minđe so sam ko islam ili muslimaja, amen, ako si amaro namazi, pranime ko Allah, ako doista čerao namazi, amen, dika te durija, katare džungale tabijatora, katare džungale sifatora, katare džungale delora, taj amen dika teni rumi amaro namazi, amaro zikrullahi, amaro ibadeti. Eak. Kanaka znači akana ko tarikatski edep. Penol e tarikatesko edepi si te poštuji. Te ičare o tarikati heme adabora e tarikatese. Sosi kolaj adabora e tarikatese. E adabora e tarikatese si te džake jek miršidi, te doltu jek šerbet ljubavi, katarkova šerbet ljubavi, tumo prav ka čerdo izmečari ketekija,
2, 3, 4, 5 beš. Znači, od cilja maro da carujemo, od cilja maro si da robujemo, te čerdija Abdullah, teresa te čerdija Abdul Zelil, da caruje može svako, a da robuje jako teško. Bud paresi, manuš te robuil kase, Allahese, kani kastar pomoć marot, samo je Allahestar rod pomoć. Šefati rod kataro Allah, hem madara. Akana, marifetski edep je da čovjek bude stalno u strahu i da traži samo od Allaha. Akana, sorodol volkava samo kataro Allah. Pa rodol te pinđarol korkorope, se avola minđe hadisi kuci, penol onaj ko spozna samog sebe, spoznao je svoga gospodara, kavasi ajeti. Ali o hadisi kuci vačarol, kada Allah zavoli svoga roba, Allahov rob čuje božanskim ušima, gleda božanskim očima, govori božanskim jezikom, radi božanskim rukama i hoda božanskim nogama. Somangavte vačarav, doista kava insano, resloko čačipe, hem situ i rodo korko ropete pinđarov. Eak, te bijet insano pinđarola korko rope, vo morata volano sufizam, istraživači te rodol. O Allah Đelešanu huve Đelle Đelale huve gajre hu amenhu, penul čer hali kreco rahati sarden petinja. Samo mandar ma razmišlji. Penol, razmišljaj o svim stvorenjima koje sam stvorio, samo o meni nemoj da razmišljaš. Jer ako mi se previše približiš, penolo Allah ka pabaravdu. Znači, čer hali so de manđe, katare Allah hesola čipeso Allah stvori savda, amo Allah penol, mandar ma čer hali, taj madikte de but an mi hazna, se te dlanan mi hazna, penolka pabaravdu. Akana o hakikatski etepi so penol te irici špinda e dunja lukose, te čere dinja, te okusio meripe, anglalo meripe. Te ni postojilče dinja, te živi sar te ave mulo. Amen si amen dui vrste edepora. Sa vesikola dui vrste edepora. Bismillah. Siamen edepi, jek manush so si janglo, hem ni vačarov, hem siamen edepi, manush kaj naj janglo, hem lesile edepi se si prisileno te čutil, kova kaj ni janov, sostar kačerol lafi. Znači, somangav te vačara, kad te siamen edep znanja, taj siamen edep neznanja. Edepi džanglimaso, hem edepi bi džanglimaso. Kovakaj džanov, hem pazilpe katar pičip, ejvala, znači, vovi čarolo sunetje pejgambereso e Muhammedeso, hem niman džolti kjol kanikastela džarolle. Sos, primer, je džanglo manuš dola kanake kamera i vo pokušiltela džarolma. Kovakaj pokušiltela džarolma. Vov nila džardama man, vov la džarda pepe, kolese ka vol pušlo, na sudnji kijametski dan, kada ćemo stati goli, bosi, neobrezani, kada majka neće moći pomoći sinu, a niti sin neće moći pomoći majci, kada će Allah suditi po najvećoj pravdi. Kana kava jeti si carabaro, možda si manđe problemi te prevodivlje, ali ka pokušiv te prevodivlje, pošto kava lajk buđe nekad i čenlje terne, so niđanen srpsko-hrvatsko čip. Penol, ano sudnji kijametsko dživeka i klja, sa. Nanđe, pr nanđe, taj bisi netime. Kana je dej najtešaj pomožile čave, hemo čavo najtešaj pomožile da.
Kana o Allah ka sudil pe majbari pravda. So mangav te penav. O tu men me prav, kaj penen tu men je kaj sena no dino, kaj sena no islam, kaj čaren panč vaktra namazi, kaj den zekati, kaj den sadaka, kaj svedočino kelimi šehadet, kaj čardon ko amentu billahi ve melaiketi ve kutubi, wa rasuli ve harashai min Allahu Teala. Madi čen kur kanikaste lađaren, ni janglo pe o Allah kaste garado, ni janglo pe o Allah kaste muchol por rahmet. Mate jojado no narodo, akavasi barbalo, vovsi lačo. O Allah uvek garadilo ke fakira, hem ke čore manuš, hem o Allah mukla por rahmeti ke čore ke jetimora. Egolese mangav te penav, kur madi čen te uvredin kanikas. Penol deci bucea hemai paresi. Te uvredi kanikas ko čast. Te zadile pertira te cerele să răzi namuzi. Te lađarele, te čorele, te zadije etime. A kalasi, znači de šartora so o Allah najte falila menje. E akana amenkana ka kaja dale. Penol hem mai lačo edepi, hem mai lačo primer que amaró peigamberi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Penol e sura Hashr o eftato ajeti. Znači, e peigambereso ahlako, e peigambereso morali, e peigambereso sallallahu alaihi wasallam lesko odgoj, so dole o Allah derbije. So o Allah dole edepi, so o Allah dole erčanu, amen karakare ke sura Hashr ko eftato ajeti. Niđanav dali kašajte provodiv o ajeti romanese si o ajeti ekcarabao, ali ka pokušivte prevodivle, pa ako kanči grešivano prevod, Inšallah o Allah dženabu haka falila menđe. Ono što kao plen Allahov poslanik svome daruje, penol kova so o Allah daruil amare pejgamberese sar plen od stanovnika sela i gradova, katare stanovnikora e forose taje gavese, pripadaju Allahu poslaniku i njegovim bližnjima. Pripadin e pejgamberese lese asabonenje kaj si lese paše, taj lese bližne familijače. Penol njegovim siročadima, lenđe jetimonenje, siromašnima putnicima, kolakaj si dromtara čore, namjernicama, da ne bi prelazili iz ruke u ruku. E namernice te ni pirenan darova anova nego direktno te denlen, a bogataši vaši, ono što vam poslanik kao nagradu da, bogataši vaši, penol, e barbaletu mare, ko vas o pejgamberi sar nagrada dol tumen, penol tumen lenla, uzmite. A ono što vam zabranjuje, ako vas o pejgamberi zabranila minđe, penol, to ostavite i bojte se Allaha. Znači, ono što nam pejgamber da, može da uzmemo, a ono što nam pejgamber zabranjuje, sallallahu alaihi wa sallam, penol to ostavite. Ostavite, en penola kana, bojte se Allaha, darankataro Allah, jer Allah zaista strahovito kažnjava. Se o Allah doista bare kaznasa si te kaznil. Somangla kava ajeti te penol. A kava ajeti manjol te objasnila minđe savolačo ahlako em savolačo morali sa amare pejgambere.
Soman gapteva çarab. Laço ahlako hem laço morali, laço edepi si yek baribuçi soşail sarsavovu te putarolli. Eakana siamen sura El Kalem oștarto ayeti. Vi sura El Kalem oștarto ayeti neka je hulkul azam jer ti zaista najljepše čudi. Znači somađol te penol ve inneke lillahi hulukun azim. Jer ti si zaista najljepše čudo. Znači so penolo Allah. Majlačo narafi, majlačo ahlako, majlačo edepi, majlačo erčano, penol si je peygambere, Muhammede sallallahu aleyhi ve sellem. Asta mă zic țara paile dos. Haidena tu lehari odmoritu te manje sultanım, te šai metik da ve baro selame sarne koji se tane nodi veki programa. Neko sa ste pomareșuje cum terențel studenalen, moram te objasniti дека и сито ментумени mogućnost isto koji nam кивавер значи програма, тоа значи нела кога мангена кој YouTube исто дедикена кава кој су влезнена покасно да ки емисија, значи наредано касно, тумен кога мангена кој YouTube менде шајте влезнен хемте дикен ошужо дерси амар султанестар. Је баро селам сарнеги афике су на штите датуменге о селам палал, демек сарнеги ки сапро на прво баро селам Mare Magle Saidime Çevoske günlereske ake tuke da baroselami da sultan Amram Maglu Saidime günleri leske da baroselami Eyvallah bilesek baroselami selami krete šaunenje dervişenje selami kreta mare pralenge muslimajenje saso svedočin la ilaha illallah Muhammedur Resulullah. Eyvallah. Buruk produjnes derse sultanım. Eyvallah. Eyvallah. Penol ki amende ke sufie ili ke derviša, amende kanadeane tečija, siamen je klevka, soškuril pelate edep jahu. Edep jahu si tavole lačo ahlako, lačo edepi, kanadolane tečija, ko aškin jazi, džalpičil pe miršidesa, ljolni jazi, iril pe pepotan, bešol pe kočaka, Dičolo Nazarje Miršideso, Telarol Pošoro, hem koja slika i čarola Anošoro. Sadok le o Miršidi, ni dolle emri, vov najle pravo tebe šov. Sose, a kavasi odgoj, znači sufijski odgoj u tekiji. Eakana da kejek unutarnji batinski edep, Susikova unutarnji batinski edep, srčani edep. Penolte duro katar krete pohlepe, tenja voltu pohlepa, čibr, haseti, rija, haj Allah, sarka durijav, kanako gafleti sem, haj Allah, sarte uladjav katare dunja, kana si butla čikaja dunja. Ey Dunja, bute aslayen halan, hem bute aslayen hohadan, kaya Dunja si butlači, amo na kraju avol vi bučerči. Znači, na kraju kankavol, avol insanose bučerči. Znači, siamen o nefsi emare. Nefsi emare, penol duša sklona zlu. Duša sklona zlu, penol o špirto, kaj manđol samo džungali pete čerol. Eakan, ke kaja duša sklona zlu, siamen tabiatora džuklese, siamen tabiatora mačkač, siamen tabiatora majmunese, pateni džinavlen, siamen tabiatora životinske tabiatora, taj siamen životinske sifatora. Haj Allah,
Namazi çera. Sadaka da, anohacilu koca, amandaro nefsiye mare naștite itla, acabasi aminge, yek baro problemi. Sose, sarkejana corco, si bugene, namazi cerem, ibadeti cerem, verso itlen andaro ibadeti, jante pukaven, telen pe prale andaro mui, te jante tujinle, te vaciarem bila celafor, sosi bujungale, znači najlače, akana, saršai amen tikla kataro nefsie mare, ako najamen duhovni učitelj. Znači, amen mora tavol amen duhovni učitelj, te bi vodila sa men, hem te odgojila men duhovno, te bi činola sa kola džungaleta bijatora, hem te ukrotil amare sifatora. Sose, primer kalav, je kaš, te mučele, te barol, a te njavol koni, te činolle, te krastolle, te lačarolle, vovavol buđungalo. Amo la cioma istori, činolle se granche, lačarolle se granche, lačarolle, vadile, mačolle čireci, vov sočerol, dola mi je klačo plod, elhamdulillah. Znači, so mangavte penav, o nefsije mare bešolko alemi šehadet. Nefsije mare perolko alemi šehadet, kaj men pena ešhedu la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeden abdehu wa rasulehu. Penol blivi svijet. Bojava lesi si nebo plava. Otan lesko bešola no kolin, kataro nefsije mare, ostanje lesko si o šerijati, a te dokažija ka namen kaja buči sarka bešol, sura Jusuf opinda taj trito ajeti. So penola minđe sura Jusuf, znači ajeti Kurano dželili Mubareko kaj penol mopralo Mustafa u Mađuri. Ajeti Kurano dželili Mubareko. Ja ne pravdam sebe za dušu. Ja sam sklona zlu. Osim one koje se gospodar moj smiluje. Gospodaru moj, zaista ti praštaš i samilostan sam. Znači, devlesile baro rahmeti, samo Allah kasmanjol, šajti kalolle kataro nefsi emare. Znači, amen vačardam, nefsi emare, peroko alemi šehadet, vidljivi svet, ostanje sjano kolin, o melekosi, o Azraili, sura Jusuf, o pindat hetrito ajeti, znači sopenol. Ja ne pravdam sebe, meni pravdima man. Ta duša je sklona zlu, a kava ruhjan masi buđungalo, osim onoga koji se gospodaru smiluje. Penol, osim ako Allah kamu čol porahmeti pema, gospodar moj, zaista ti praštaš, o Allah, doista tu sam kova kaj fali sare, taj tucitu rahmeti neizmerno. A kavasija menajeti znači kataro nefsije mare. Akana, o temeli kale bučako i čarolle esma la ilahe illallah. O nefsije mare bešol ke esmava la ilahe illallah. Sopenu kava o Rašidi. Rodol kaj biš mi de euro, da li dišel, sode rodol. Nija šundo sevgil mopral. Eyvallah. Eyvallah sus kimisnavat ko Allah fi echo da leskro sebep moram ta çhap taro sultani o mikrofoni patişe mette havgivafino.
Значи мека ка замолнавме о питањата и керенеки и крајка, тешај о ефендија матол пречимо, значи кој керало дерси, кога завршинол, поставинен тумаре питање со не увезиме молнаватмен темаја, тешај о ефендија покасно телото мен ги джавапи. Евала замолнавме ко сабари. Ху. Еакана, о дуито меками пеноси нефци леваме. Нефци леваме бешол ко алеми берза. Пеноло тан леско си о ило, стање е камлимасо, о љубав. О управители леско си о мелеку Микаил. А кава ајети аргументиле кесура кијам о дуито ајети. И кунем се душом која себе кори. Пенол, и кунем се душом која себе кори, хавсовли по шпирто кај корко ман понижив. Значи, ке кава о дуито меками нефси леваме бешол есмаја Аллах, Аллах, Аллах. Еака, кален есмајен силе ненđe бројке, силе ненđe цифре, силен халабуча, со мануш мора течерол бучи, те би начола кава мекаму. Ако ни беше течере бучи, плата нај. Hoćeš platu, mora da radiš. Ako ne radiš, plate nema. Eakana, dža ko trito mekami, nefci mulhime. Султан во коментара, са кирдун продушин само о дерситу бизо проблеми, ова вишњена пескаме бакдум опича говориме покасно. Кади кавераш и дека давлек инвалидска пенсија. Јек баро селами џико рашиди ке амароплат селами кретенџи черен хавали. Значи, нефси мулхиме си од трито меками, алемул ервах. Мјесто е душа, пеново танси, о е душа, о рухи. Е бојава си леси, амо ка прескочи е бојава кана. Пено лесте си е наука о мелеко си о Џебраил емини. Сура Шемс о охтото ајети. Па јој пут добар пут зла сватливих учини. Па пеноло џунгало дром свати сардамле, Карол Макони вечерен маџахалали те чудабле, добро. Пенол па јој е пут добар, пут зла сватливим учини смо. Пенол па одром о џунгало чердамле се сватливо, тајбов свати сардале кола чипе. Значи каваса од трито меками нефси мулхиме, значи ко нефси мулхиме бешол е трито есмаја, значи ангуниса мен ла илаха илlallah, од дуито са Аллах, од трито си ху. Еакана сам ти џа ко штарто меками, те дика сока пенола миđe о штарто меками. Нефци мутмаине. Е бојава леси парни, о мелеко истрафили, е бојава парни, е пенолка теа воло чачипе, е Мухамедесо хакикати, бела боја. Пенолка ва танси, јек бари тајна управители, со бешол ко хакикати. А кале се сијамен, ке сура Феџер, сијамен ајетора со потврди кава
Štarto me kami. O ti smirena dušo, obištev tato. O tu kaj sam smireno špirtosu. Obištev toto, vrati se svome gospodaru, penoliritu ke čo gospodari. Zadovoljna, a i on zadovoljan sa tobom. Ta već zadovoljna, taj vivov tavo zadovoljno tusa. Pa uđi među robove moje, en penol demaškare robora mure, obištajnjato. Otranda to ajeti penol i uđi u dženet moj. Znači, Kateane sura Feđer potvrdila mi je, Nefci mutmaine, znači, obištaj tato, bištaj ohtoto, bištaj njato, taj otranda to ajeti, ka ponovivlje pale, o ti smirena dušo, vrati se svome gospodaru, zadovoljna i on zadovoljan sa tobom, pa uđi u dženet moj. Pa uđi među robove moje i uđi u dženet moj. Eakan. Znači, Avilam ke savije smava Avilamakana, samem la ilaha illallah, Allahu, znači Avilam ko haj. Znači, kate već tu nisite džuvdinitu, taj katar nisite čere o seri suluk. Kataroštarto me kami, tu nisite čere o putovanje seri suluka. Sad oklenire se, ko štarto me kami o sejri suluko, niđanav, da li si prihvati me? Somangav tepenav, o izvor unutarnjeg edepa je vjerovanje u Allaha, te pača edeble andralka je o Allah si jek. Selam aleykum baba Sefer. Selamun aleyküm Seferendi. Isto sad neki koji su tane. Buyurun, produži. Znači, o insano trubul uvek tavol svesno. Tavol odgovorno, em te džanolan carsavo momenti sostar situičerov lafi. Trubul uvek te dolpe gođi, ko štarto me kami, kaj o Allah uvek dičolje, kaj o Allah uvek pratille, kaj o Allah si lesa, kaj roda men Allahe, kataro štarto me kami insano čerdol mumini, a o Allah sopenu, muminovo srce je Allahova kuća, e mumineso čer si e mumineso kalbi. Od tesauf postoji 3 vrste tesauf. Postoji čisti tesauf, mešani tesauf, hem izmišljeni tesauf. Ako ćera lafi kataro čisto tesauf, morata venamen ajetora, morata venamen verodostojno hadisora, te potvrdilen sa verodostojnim hadisima. Eakana. Penol, da li o edepi perol ko imanu? O sabri hemo edepi si majbuce upaš o imano ječe insanoso. Te pušten masose, kamo taptu minđe jek paramići. Jek paramići sufisko paramići. Mešolo derviši empeno pešeose. Šeo me mangap te džape dinja te pirav, te dikavola čipe dinja jako. Akana penule se šeo, ma babo te džate pire pe dinja, se tu halani reslan te džate pire pe dinja. Abe baba še mere slem, sarađive ne derviša.
Вон мислим кај ресле. Ма бабо теджа се капере пишман. На бабаше ме каджав се ресле. Евала бабо джа. Соте силпе. O dervişi hayt, tuj gjall, parashtoj gjuma namaz, dola në gjamia të faljupe, amo kana dola në gjamia të faljupe, o imamo një qërdaj dovave sarlesko mirshidi. Ej, penol, tu kajsan imamo kale gjematosi. Penol kala dovave najtaman sar qërdanin. Pereno gjematiano dervishi, haj, mudardele marimasta. Lape o dervishi të gjallë, ej, shehum lilla, tu o qa që peva qërdan kaj me një reslem, peljan ma mardema me kokala pagleri. Lolo sheo penul besh mo qavo kate, hajt, na kvoje pansho besh. Pale pansho besh penul hajde mo qavo kanat i klete matije dinja. Na sheo me një gjap, me penar që i klete matije dinja. Ej vallaj ja shehum, lape vo, lopi rovli, lopi trasta, taj nisisajlo gjallë të matile dinja, tu i gjallë, palem di qolgoj gjamia, palem ashunolo e zani, a penol gjallë të falima. Kana gjallë të faliu për dujtodrom, ashunolo imamo të i qerol dovave. Hem pasholle sa kana koristilo dervishi piro marifeti so si qilo ke posheo. Kana završi sardaje dovava, ej sultan, ej imamo, tu sano nurije nureso, mai la čo insano se tu pe dinjani dikem. Dikem tu kret nuri pe qiftira sa dokle qerdamo namazi. Aman tuqe, e devle se haterese, dali shaj lavjek bal tutar. Te pirava manca se dikem baro nuri pe tu, aciro nuri kanol manje bari baf, baro bereceto. Penol vasarna, pašolo derviši lëlle starijek bal, qerdili kolona palale, okova lovjek bal, okova jek, qerde imamo, i kade vile si qor vile se bal. Kana durileo gjemato, penol kosantu, penol mesemo junuzi, savo junuzi, penol mesemo emër Yunus. Ej, emër Yunus, tu li san kova ka avilan kataro taptuk. Penol mesem. San li tu kova anglale panj besh kaj sana, kaj pendan, kaj niqer dhe me dovave lache, kaj mardatu mo gjemati. Penol mesem. Penol gja babo halali tuqe i kaldan qiro, koristi sardan o mudros që shehoso. Koristi sardan o mudros je që mirshideso. Se dik amen gjana kajsi. Nefsi e mare, nefsi levame, nefsi mulhime, nefsi mudmaine, nefsi radije, nefsi merdije, nefsi safije. E akana nefsi safije resol insani mirshidi kamil. İnsani mirşidi kamil amin cana kaysile bu baro mekami paygolese sevgil mopral mekale muhabbetesa kapandav kaya tema akala pral akosi kanikaste pushen kanchi nek pushen bre pralalen ama ma pushen ka fakire ke pare pitanja te daravenma ja te dicente cicidenma se ka pushenma açav mazumi. Tapalem vime shajte pushav, tapalem mai la që ja pushen so manjen, hajde bismillah Allahu ekber. Kalakana, moram te čabahari o mikrofonit Sultane neko odmornopes, neko sasto Allah razdija lestar nekovol, pošto ovde celo vreme sa su diklenden da jekšurov so beti normalno, so mešajte znači mestranatar dobrka, užim dum, normalno da ne to dobrokača loaka lestar su si imaju mogućnost pokazati dedikale isto tako YouTube, normalno da pratnale pana pošukar. Sultan Efendi, megavaj kratde o komentarajtane izuzetna, sarne
респектея баро еркене hem edipea dendelen maratu prizainap hem sa solakiden da znači prete počnu emisija na neto jedna dola manuša kola so mangena znači taven samo lošna bukja nego makava dersitano gerdo te haval pe šužo edepi saznačinalo znači a mene ko Sofije počinala znači nešto tekstirinala da vas znači edepi hem erkiani da tada o sultani znači kada celo vreme lafi i sijamen mogućno znači ako vas se košte dikale koga mangaja i si pitanja na tena samo me biva kera te si moguće te mangena znači zaista ko se ta ne površime akale te mata te postavina fendijaske pitanja ako naresaja istovremeno znači sarninge te do odjevapi kaza moj naftomen teren ko privatno še efendija kontakt, дешај овде објаснато менге ко проширено переджанди пастор бакато ки цело ова питање со сито ме дешај на пример те објаснето менге. За прво захвалнавам бајаги со АКТ, каѓа прво питањеца кола со поставинде, значи јак баро селаме морам те вакера Хасанеске бяка на бут паше Кардаши манге опучи балеско дитуте султаном дехрам пуч шево кадрија. Дали кашеко кратко тезете вакере пралески Хасанески, иначе о Хасанитано исто шија, значи джанала о дин исламиет погото трој хлибети и то како, значи си пучи балескоро Ошево, Котар и Клода кадрие. Кашалите објаснеле како кратко со скисиле акаба мангјалте джано бујру. Aha, me katarabab sar kaderija. Да, бујру. Amari sinsila, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amari sinsila kaderisto, avol Katar o šejh Baba Riza Andare Mitrovica, znači ko te lav nasipi taj lav anguno bejati, kaderisko bejati, so sinsila avol preko o šeriza papirol ko še hađi hakija, pa lesko čavosi o še bedruši kaj na koje dinja, pa kanasi lesko kralo še mehmeti, znači kotara va sar mihi bora, sar početa kamaro nisil kotar. A sar tarikati Rufaija, a va vandaro kočani, lav Rufailuko, kataro še hađi sabedino, katare tilbava, andaro štip, ko šejgani baba, znači mesema se bepo, kaj čidlem donacije, kaj lačardili etilbava, ko še gani baba, hem ko vidujtil babe si amenčerde, so isto amenčerdam donacija, amo naštite pantive alava kolega venđe, amo inšallah hajri. Да, не проблеми. Ме джанава Хасани со којто ек шукар чавокова со кога исиле, значи не се опитајно не се Мотавче гучи мопрал севгил. Амен. Ме ни джанава веренđe, амо сведочи манđe шајте сведочи, ем креткова народо, кај джаненма, кај пинџаренма, кај ме будкама вехлибейте, алейхиссалам, тај камаблен крет, катаро имам Алија, имам Хасан, имам Хусейн, Зейнел Абедин, Мухаммед Бакр, имам Џафери Садик, Муса Ал-Чазим, Али Риза, Саджико Хасан Ал-Аскери, имам Мухаммед Ал-Мехди, алейхиссалам. Сосе, o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem muchola minje dui bucha. Penol mukaftu minje muro Kuranu, hem penol mukaftu minje yek bud bari buchi. So o Kurano tajmo ehli bej jiko habt, jiano jemme kiyam najte uvado. Eak, ako pena sunet je peygambereso, me sunet je pejgambereso dikave hlibejte penđulijaba. Sose, originalni sunet
Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem samo janglale o İmam Ali'ya, o İmam Hasan'u, o İmam Hüseyin'u, Hazreti Fatima Kerimullahu Vecehu, se savola mince ayeti, ane sura Azab, o 33 ayeti, kaj o Allah len čistolin, hemi kalolin džunahora, hem von si čisto. Znači, so mangateva čarab kalesa, so o Allah, asiječe asaboni čistolle, tavol čisto, nego čisto samo o penđuli aba nuri Muhammad Mustafa Habibullah. Akan, mangapteva čarab, amen sam dužno, hem kava pušlje sose, kuranose, hem za iskrenu ljubav prema poslanikovoj porodici. Se o pejgamberi Muhammad Mustafa sopenu o Hasan te Hussein si meaka hemoivo. Pa ko kamolen len kamol man. Koni kamol len ni kamol man. A koni kamol maman ni kamol Allahe. A koni kamol Allahe kamol kazni me. So mangapteva čarab o ehli beyti sallallahu aleyhi ve sellem si o svetlost peygamberi su. So o peygamberi vačarov Hazreti Fatima si saro kam kaj blistil. O Imam Alija si saro čunut kanavol. A kana čerav lafika tara atributora, teni bilena o narodo pogrešno veš, pa te penene košeova čardaje Fatima si okam. Na, voj najokam. Ali voj si saro kam blistavo. O Imam Alija najočunut, ali si blistavo saro čunut. Znači, teni lenma pogrešno veš, a dik so penulo pejgamberi. O Hasan te Husein si sar me akat he mi duša, mošpirto, sar već tu men vačare. Mangapte vačarab, kovako ni kamol len, matero dole peygambere. Najšefati katro peygamberi. Sedik, so se koni ni dolane salavata, kamen pena. Allahumme sali ala sejdina Muhammadi wa ala ali Muhammad. Znači, peygambere si porodica dolane salavata. O Hazreti Ibrahim dolane salavata. So se o Hazreti Ibrahima vol sam tevhid baba, kao otac svih vjera. Odat krete fejengo. Akana, so mangapte vačarab. Sad dokle amen ka sledi o Kuranu, sad ka sledi o čisto ahli sunna Muhammad Ali. Znači, so mangapte penab. Ahli sunna Muhammad Ali, sar kaj čardao suneti o peygamberi tajo Imam Alija. Wallahi, billahi, amen kurha sardena itava. Se o peygamberi sova čarov. Kava Alija. Lesko rat si murorat. Lesko trupi si murot trupi. Pa palamande ko ka sledile Imam Alija. Najtavo hasardo. A kava si, znači amenđe argumentesa. Dicen je kajeti samo te posetiv tu men. Kana raspravim pe pejgamberesa, so penulo pejgamberi. Penol, mi ćemo uzeti porodicu našu i vi uzmite porodicu vašu. Pa ćemo stati na breg, na brdo i proklećemo onoga ko ne govori istinu, neka ga stigne Allahovo prokletstvo. Akana. Kaslo peygamberi pesa, nila pesa asperonen, as nila pe asabonen. Pola pečeja je Fatima, lape ni po Imam Hasano, lape ni po Imam Huseino, hem la Imam Alija. Kana dikribun sova čarolo peygamberi, penol mi ćemo uzeti žene naše i vi uzmite žene vaše. Mi ćemo uzeti djecu našu i vi uzmite djecu vašu. I prizvat ćemo Allaha i bacit ćemo Allahovo prokletstvo ko ne govori istinu. Sopene aman ja Resulullah ma. Ma ja Resulullah, hem povući sajle.
Znači, somangavte vačarav sevgil mopral. Akava drom ehli bejteso sile bari tema hem dik amen sađana, znači sađana, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem si kovaka i čarol o nubuvjeti. Hazreti Imam Ali kerimullahu veđehu si kovaka i čarol o vilayeti. Kretevlije so aven, kretevlije, e gavsora, e kutubora, e renlera, e krklera, morate način kataro vilayeti Imam Ali jaso. Ey Allah, sarakana način kataro udari Imam Ali jaso. Pa o peygamberi ko hadisi kutsiva čarov, mesemoforo e jandimaso, a o Imam Ali jasi e kapija e forosi. Pa ko manđolte avol mande, morate na čolka kapija Imam Ali jasi. Znači, ko resuli ko manđolte avol. Te dičole resule, te resol ko peygamberi Muhammed Mustafa, e kapija si te na če katro udare Imam Ali jaso, znači te na če o derbije, hem dezgije. Ako najtu derbije, hem dezgije, tu insano naštite čerdo. Tu insano va, amo situt tabiati hajvansko, tabiati materi paravakana džungale muabetora tiktenan darmomuj, nego situ hajvansko životinske tabijatora. A tebijavena tu insanske tabijatora, tu morate naći nefci emare, nefci levame, nefci mulhime, terese ko nefci mutmaine. Kaj penol, oti smireno dušo, vrati se svome gospodaru zadovoljna i on zadovoljan sa tobom i uđi u dženet moj. Somangavte vačarav kaljajetesa. Znači, samo kataroštarto me kamita naupre, manušajte pirol ruhanjetesa. Kaj penamen duhovno ruhanjetesa. Ako trito me kami, penol tu nadahnitu, le nadahnući te bidesa koštarto mekami kaj te de maškaro mekami evlijengo ali mangav sevgil mopral te vačarav amene romasam budur katare mekamora evlijenje siamen čibr, siamen haseti, siamen oholos, siamen pohlepa, siamen sržba, dikate lađara, dikate čera turli zajebanci amare romane, akava islam romano, znači mangavte penav romano islam, wallahi, illahu baba ezerjan, illahu, aški niyazci tute, kava islam amaro romano, već inšallah, o Allah kapranilamen, o sebapo amare imanos. Hem, mate mislim konika i kađalano dženeti pire bučenca. Tu čire bučenca dženeti tu će naj. A stuće asmanđe. Amen. Ko dženeti kađa samo rahmet je devles. E devlese rahmetesa. Naće ibadetesa. O ibadeti si propiši me kretenđe. Amo ko Allah nimu čol po rahmeti pe amende, vala ibadihava. Pa si ajeti kaj penol, sevgül mopral, penol ima oni koji se ljeno dignu da bi namaz obavljali. A penol, pogotovo da i namaz uopće nisu Allaha ni spominjali. Penol, ustile mrzijasa čerde namazi, amo te pene Allahe hiç kaj nili pardele. Somangavte vačaram. Pekova insano, kaj kačolo Allah po rahmeti, Wallahi billahi, o Allah, dikso penol, Allah daje kome on hoće, o Allah dolka svom manđol, hem Allah uzima onome kome on hoće, hem o Allah ljolko lestar kad starvo manđol. Pa šunenje hadisi so penolo Allah. Penol, ni lisa drveta ne pada bez emra Allaha, pa penole fleta katarokaš, ni perol, bio emri, e Allaheso Đelešanohu ve Đelle Đelalehu ve gajrehu. Amen.
Со мангавте пена мопрал Сергил. Мангавте вачараб кај трубу те ава ко покорност, ко понизност, ко искреност. Та вола мен искрена љубав. Дикап тренутно амаре прале рома, па бардео Фейсбук тујчерем фитне. Дали амаро пейгамбери салаллаху алейхи васелим черда фитне. Направлајлем. Која најкатаро пейгамбери. Ахли сунна најкатаро пейгамбери те чердот пе фитна. Пейгамбер Мухаммед Мустафа салаллаху алейхи васелим. Сале љубав, искреност, покорност, хемпенов о пейгамбери сакова кај фалила у име Аллаха. Опрости у име Аллаха. Пенов хем амен трубу илаху дудуш моправ. Амен трубу те фали у име Аллаха. Пенов опрости и биче ти опроштено. Фалисар те био Аллах фалила туче. Мачер авересе соника ме туче. Ако манџече чавесе душман луко, кам ви манџе душман луко. Ако манџете уништиче прале уништи сар виман. Ама бристарен. Е фитна хемошир кси бут паше. Е фитна тајошир кси саро прал тепен. Бут паше си. Е голесе би замолива крете прален. Allah rizasici hak bisere bilillah pralale duron katare fitna, duron katare jungale bucha, beshenan tumaro cher, lentuminjo Kurano, maden tashunem fitne jungale lafora. Lentuminjo Kurano, o Kurano ne kavol tumaro vodici, jilabena yetora, sichono Kurano, wallahi billahi, Kur'an hak için ka pinjare o Kur'ano koni mamaj naštite halči gođi em te čerol tu kro. Sose amare Roma e Kosovače vačarin amo kalaj Makedoncora si džangle. Wallahi džanglesi se naštite hohavelim paramičenca. To je prosvetni narod, učeni narod. E vi tu men prosvetin tumari gođi, tumaro akl, tumaro razum, svest, podsvest, džuvdarenle, sosa, kuranosa, sosa, namazesa, sosa, zikresa, čerdon katarkova, emu minora, čerdon besimtara je Allahese, darane devlestar, mađante rumin kanikasko čer, mađante pukaven, mađante indin lafora, mađante tužin, durombre katare fitne mamaj, Durombre mamaj katare fitnesi taksirati durar devla koni kapero pe belaja. Eyvallah Sultan. Eyvallah. Moram te da produžina, znači si pitna su magena opravlja, znači te postavljen samo магав те пучав дали воопште шунгјовава финус ке пишинена дека шунгјовава дупло и става дека о шефендија хавалама шуналама супер. Тамам. Немо то потлаче. Тамам. Иля ху баба назнив уеренлер. Ка продолжина питајнеца со ски сине јек прал кога со поставим до питање качавано вчера, адватано о прал о Гани Мухаммед некол о Аллах разија лестар тај лескер фамилијатар опучи ба лескројтано мигро питање соси култ ислама со родол амендар о Аллах. Дали сватине со мангро прал? Соси оклучо исламесо. Со делем вешме. Оклучо e islameso na e muslimanoso. O ključ islama si te vazdećonaj em trindromate pene ešhedu la ilahe illallah ešhedu enne Muhammeden abdehu wa rasulehu. Znači kavasi o ključo kaj te primo o islam. Eakan, pošto primo satano islam sa kelimi šehadet trubute izvrši tranda taj trin šerijatsko šartora te bjave sa muslimano.
Tebi avesa ko tarikati dervishi morate pere pinda teştar şartora. Tebi resesa ko dedeleri morate pere eftavardeş teştar şartora. Aterese ko şeo morate ispuni şolte teştar şartora tebi avesa şeo. Haydi sljedeće pitanje. Еваллах султанын, ако етано мо мангло сайдимо, значи Ибрахими, јек баро селами джитуте мо прал, исто амаре да јаке поточне баскаки баро селами джилатете, ханумате, емте максмест, значи мандат добине спецификно акава поздрав. Опучи балескро етано котар авла о кадрико. Veš pušol, selam aleikum, tu ćemo prav, znači o tarikati kaderi, avol, znači kataro Abdul Kader Geilani Muhjedin Mehdi El-Lešep Bazullah, lesi tirbava trenutno nalazil pe ano Bagdad, ano Irak. Znači o Abdul Kader Geilani Muhjedin Mehdi voblov bare titule. Sara Mayangal, Kutbul Rabani, Gabsu Semedani, Nuri Nurani, Sarif Furkani, Mahbubi Subhani, Eşe Seyyid Abdülkadir Geilani, Muhyiddin Mehdi El-Lešebel Bazullah, Lesi Tirbava, nalazilpe, znači ano Bagdad, ano Irak. Angunokaj lolle staro amaneti, lovkataro Ebu Sali, znači palunokaj lolle staro amaneti, lovkataro Hazreti Hidr aleyhi selam, kana na čolo seri suluko saranda džive. Окей. Еваллах Ибрахим, аке тук да то одговорен да о шефендија, а ако и сите побаро поучиба со свој крдум, значи тука ше илеја те контактира ко приватно, ко објаснот ке панда пошукар, пошто туда е неко дин исламијети, нориш да со неко од деске е турчески, значи ова мангло сайди имаме да дескројка бут паше амалине хем сарсуџанавато, значи ту инан затем ки адаја улица безо проблемите и сито почиба шелете контактирне ела. Джајко почиба опитање е Исмаилескоро Хасанов почела само месепи сила тумен. Значи најверојатно кога туда е манда почелама, ама бујрум ше ефенди одговорен само месепи. Amen içara Hanefisko mezhep. Аќе кавам меда бакеравале, значи амаро правцетано таро Ебу Ханифа. Значи те институт акава те магете џане поопширно, мислама дека о имер айдини о хоџа јеквар и калдат дерси и керда акалестар шаја мене кој YouTube те дике којтано о магена што пуче се ултано бојру. Imamu Azam Ebu Hanefi İbni Sabit Numan silesko pravo alab o İbni Sabit Numan vovsale bejati ko imami Džaferi Sadik sopenol o Imamu Azam Ebu Hanefi İbni Sabit Numan penol viduj besteni džavasa ko imami Džaferi Sadik te da bejati kamana kava bi imanoso elhamdulillah devla tuče šičir kaj čerdan nasipi teresap ko imami Džaferi Sadik te da bejati. Akana teni putrable si istorija sode si sajlo lesa pa išala opral ako sile čefite džanol po opširno kaj avil pe aminđe privatno pa men ka objasnile se kolave Allaheso a ga čik sode džana sode ni džana o Allah afima kvireti te čerol aminđe. Kret samo Allah džanol perol vakija kaj si buča kaj vi meni džana vi mesem tu si čija o imamu Gazali sopenda te kakana džanab kaj kančini džanab. Jek baro učenja ko penul te kakana džanab kaj kančini džanab. Eyvallah sultanım, eyvallah. Емо последно питање. Омар Осман, јек баро селами джитуте, значи таро почетак и на мен сарки амари емисија паџики крајка ов састосо и тонин дан јек интерес амаре програмате. Опучи бале скроджи туте султаном тано
Šta je derviš i koja obaveza ima prema šehu, tešaj vakeri amenge o šeh mefa jahu? Derviš. Derviš je miskin, fakir. Čovjek koji se je kinsano kaj odreknisajlo kataro dunjaluko, kaj edinjaja čerdala ili sardala čepezeja, prihvati sardape miršide, vovsi je hizmečari so celo životo si hizmečari ke pošeo, so si verno ke pošeo, isto sarkaj sasa o Emar Yunus, so sasa o kava o Menšuri Aljač, so mangavte penav. Derviši ađivetave si bud kolaj. Amo derviši hakikate so čeralafi. Istinski derviš si bud paretave. Istinski derviš nema želje, nema prohtjeva, nema strast, nema želju. Znači, jek derviši si sar epuv, te uštave pele. Dervišesko si samo eyvallah, eyvallah, eyvallah. Kankavele se kate andaro nakvo penolče illallah, illallah, tajlančo amaneti selam aleikum. Znači, derviš je čovjek miskin, siromašan, koji je turab, koji služi svome šejhu, koji služi u tekiju. Derviš je da robuje, a ne da caruje. Jek derviši ko hakikati vovšajte resolte čerdol Abdullah. Te robujile Allah hese dželešanu huve džele dželalehu. Hajde dalje, da idikmo pravo seferi mašala pratilma. Dobro, шефен, дека на Харик морам те шалим на мен. А кава сефери, секогаш пишинела, ама никогаш на мангела ти клово, сојлескири махана, пошто ту джанеа леко приватно, да сојлескири махана и сидели ек баро тагдирили, и сидели сојтани лескири махана. Чак и слика сојтани слика на чела, при сој бути лескири. Прамо толце чо прав, trenutno zamolima krete pralenđe, teni zadin me prale sefere, mo pralo seferi sile carale se romnasa, pe hanumasa sile kaj problemora so sina svali, znači leso fikiri, leso akli najpek tam, išalo Allah ka čeroke fatija mare pejače, pa ka čerolo Allah nasipita vol soma išpete, a vol džipeste te sa stol, nakaj o seferimo pral ošeo, najle sposobnost jakaj niđano obutla će pinđarole buča, ali džaneka nas imanu šega iljava, sile problemi, prastane bolnica, kemoterapije, čerkova, znači manuše si gođi najpitan. Ако кавајтано е депи, а кавајка на сокерда султани, значи е депи, керала пе пралестар лафи сар те пене лес кори дукитани, ке катар керала значи тар те квалду колафи, евала султаном, евала. А ке баро селам банека да маре пралески сайди мешевоске сефереске, меса со каше ефенди иси јако буд, ама повише джала джана те керен лафи тари Библија, на мангала значи те кликова ше ефендија те постојналески асаки питања, значи тој тари Библија, да резко се вепи јек програма би требало те керопес вавер ем на нетано кана и тема Марија. Абе nek pušem bre prala vikatare Biblija, amaro pejgamberi sovačarda. Kovaka ni pinđarolo inđirio o zeburi, o te vrati, kaj ni poštoile naštite poštoila so Kuranu. Amen si amen obaveza, te pača ano inđiri, ano zeburi, ano te vrati, taj sar savršenstvo, a vola minđe o furkano, kaj ulavole istina, katare neistina. Eakana, pošto von pušenma katare Biblija, zamolima tu će ko Alave devleso, anguno prvi Boži zakon, ili prvi Boži testament. Penalgija, nema drugog Boga, osim mene. Mimo mene ne uzimajte nikoga za Boga. A kavasi 10 Božjih zapovjedi
со Аллах котури Синан по бар шкуриле Хазети Муса се, емо Аллах сведочил, нема другог Бога, осим мене. Mimo mene ne uzimajte nikoga drugoga za Boga. Akan, man interesilma. Katara kana vomšajte čerene Hazreti Isa alejselam kaj si dol. Tapalem lempe se dovava, zdravo Mario, majka Božja. Znači šta je Marija Boga rodila? O mašala, mašala, mašala. Ako je Marija rodila Boga, kakav je to Bog? Amen pača, kaj Allah si jek. Dik, a ne prvi Božji zapovjed penal nema drugog Boga osim mene i ne uzimajte nikoga drugoga osim mene. Akana. Sada vole buci dali von kršin o stari zavet kana peneno Hazreti Isa si odol. A dik so penolo o Isa. O Isa, tu san odol. O Hazreti Isa so penol. Kovatu menva čaren. O Hazreti Isa. Katinde ni svedoči sarda, kaj si vovodol. O Hazreti Isa so penol. Tu menva čaren, kaj se modol. Meni vačarav. Ajde nastavit će komentarenca se me ako ni sardem se mopravo te vačarav. Тогава поправилно калески вабер е ке мислите кераме ка замолна епхале кои со тано со екрела без коа дава вероисповед те контролирал хари о коментајра, а мен магата чува значи професионална, е магае значи заиста те овол и тема акале дерсеја со итани поврзиме ти се пхале значи нешто почива баш ти силе интерес значи су начинал депи американи нека поставинал а таро Hazreti Isa aleyhi ve sellem ti siles da теме некаде маца приватно контакт ме паренум академија економиски која пути да некаде контакт кога мангела ке клювол некаде по дерси а ме кавале а која no Качера е група приватно, ем качера дебата, ем кадика, пошто виамен пинџара е Библија, качера дебата, катаре Библија, катаро Курано, катаро Стари Завет, Нови Завет, Свето писмо, качера дебата ем кадика сосио чачипе. Eyvallah. Tamam. Hajde šaj, akale Fetahi Ferdijan, neske da te postavim na odgovor, pošto ovo piše na mange putputi, soj i razlika među hođa hem derviši. Sultan šaj, to bjes neleski, so skjepiš na mange, gdeš puti, moram te počati, ima kao vru. Razlika, ako dika o gledište šerijati Muhamedije razlika naj. Razlika si ka nas poimpe o džanglo, teo bi džanglo, vonka mu dardon maškarpe. So se kovaka isjanu džahilivo manđol te raspravilpe katar po bi džangipe. Znači, o Kurano si farzi, eme hođase, eme dervišesi. Etranda te trin šartora, kaj avena minđe, znači avena minđe, imanske šartora, islamske šartora, namazke šartora, šovan dral, šova bral, abdeske šartora, gusulske šartora, tejemumske šartora. Znači, sare dervišese, sare hođase, sare vehabijase, sare rafidijase, sare bilo savoj religijano islam, sasova čaren la ilaha illallah, a kavasija minđe je. Mora te svedočio kelime šehadet, mora te pinđarao Kurano, mora te čerao namazi, te da zekati, te da sadaka. Nidi kam razlika. Razlika vol kataro biđang dipe. Sose, je džanglo manuš, kaj pinđarao pifeja, kaj pinđarao po dini islam, uopšte je bešol po posa, jahudijasa, jehovcesa, evanđelistesa, subotaresa, hođasa, vehabijasa, selefijasa, šijasa. Sose, lesile odgovor andaro Kurano. A odgovor andaro Kurano naš ti negirile konim opral sevgül. To je fakt, argument. Sose, o Kurano avolsar furkano, kovaka je odvojil, istina katare neistina.
Tamam. Ajde pa nek почива Маре Магле сайдиме пралески таричење вара, правилно овитано санов с Рома. И баш интересно е питање, мада джанала, мада не проблеми, амаро чавитану, багилате джанал, е интересно дали дали иси ајети вези Мехдија, али веселем. Дали си ек ајети кои со имам Мехди, Коране Азимушани наведи мојтано. Ако наштина не проблеми султаном, и си имаме могучност. Чадо мопрал, чадо по цара. Мате си джарол, ашунма. Бут джангле али мора сарке суниска, сарке шиитска акида, сарке суфиско акида, пенол кај одеджали канисилпе катаро межидија акса, кај мора таволо Хазрети Иса, тај о Хазрети имаму Мехди, кај мора тавен тришол тај дештрин ашчера, а ајетора катаро ехли бейти ко Курано си па тени хохавол ту чопрал манцима јекшташол ајетора катаро Курано, значи зене парта манџи ајетора катаре имамора катаро ехли бейти, ајетора кај мотон, диксо пенол. И данас сам вашу вјеру усавршио. И задоволен сам да вам ислам буде вјера. Ек. Сокава чараб. Мешајте дабле ајетора, само ниман гапте вачараб кате на јавност кала ајетора. 12 имама су поредак умета. 12 имама су поредак човечанства. Онај кој их пориче и онај кој их не познае, пенол умрече џахилетском казном. Шурма мопрал. О пејгамбери вачарол, пенол и моје посланство ќе се обистинити преко кичме Хазрети имам Алие и преко утробе Хазрети Фатиме. Теакар, те би ме одморива цара ми годи, ту цицу Курано готе. Тела српски или македонски? Sad pošta султан? Нигена, можда српски мајла че се, амаре Ромау паш, разумину паш ни разумин. Ајка да го соди, па кади касана е проблеми. Бојро. Ајде путара менџе едештрито сура о ефтато ајети војси сура рад. Кова ајети македа? Дешо? Путара мен 13 сура 7 и 8 ајет. 7 и 8 ајет. Евет. Добро. Така гана. Течна пофино ко српски евентуално ако на не как читинале ко македонски да. Починала ака. Бисмиллахиррахманиррахим. А они кои не верују говоре: зашто му Господар njegov не пошале чудо? Твое е да упоминješ, а сваки народ je имал онога кога je на прави пут упучивао. Ковтото ајети. Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire, u njega sve ima mjeru. Sadakallahu lazim. Te će ti napaliti Na. Шунма. Дали амен джана едей катаро Хазрети имамул Мехди сара чили камни, тансаво роква чили камни. Хемсоде ајетора джилабда леско дат, док те вој ачили камни.
tebi bijandola o imamul Muhammed el Mehdi. Znači, dok o Hasanul Askeri, amin jana kaj bob sa pangvo, amin jana sara chili kamni, hem sode ayetora jilabda. Dik, kalasi sa ayetora kataro ehli beiti, ali mehakana niman gapte putrap kaya tema, inshallah, ka spremov je klači tema, katare deždu imamora, znači, kaputra je tema, znači, ko si je dej, kataro imamu Zene Labedin, kaputra je tema, ko si je dej, kataro Muhammed Bakr, pa kadika, ko si je dej, kataro imami Džafer Sadik, kataro Musa El Čazim, katalo Ali Riza, hem kapira gyare dosta jike deždu imamora, so amin, najamen pravo te negiri, e deždu imamonen, se vonsi je kotor mas kataro pejgamberi, ako amin ka negiri e deždu imamonen, amin sam tu negiri e pejgambere, se vonsi je kotor mas, je kotorat e pejgambereso. Hem kate avol tačka. Neyse. Dikava sar ne želne pestaro pral jek Kašmiro. Ajka zamolnave Kašmiro tešajte tena blizina znači blokiranje neka priberno pes nađenava na diklumni savi komentare, ama smetinala ga dikava poviše dženin. Ka zamolnavle Allah eskera vea tešaj mate uznemirno gledače neko neka havopeske desi Nagradili neka pišina neka slika su mangela znači te kerovadare lafina ne vredno kerovski belafin tiraname popučno o Allah nek nagradili le se čavenca le se familiasa o Allah nek dolle ba khairi berecheto inshallah o Allah kazuraru le skodino le su imano o Allah inshallah ka uputille po ihdine siratel el mustekim. Eyvallah sultanım şu joma bana. Allah te vola zija kada startutar. Super. Aj pa je posljedno pitanje ka panavar je emisija palem o Jenny Muhammed postavljalo pitanje. Je pitanje da li je Muhammed Ali Veselem oprostinda e muavijaske hem dali sa ili isi mulosar muslimano dali troma amete prokletinale. A kaj te imame vida prete da... Na, segur, pašil manji kaya tema. Bujrum. Me sova čardemče, abe manji pašil kret. Me sem sarijek mačo, kaj kadema morti kotar na šavandar čeva. Ka putrea minje sura Bekara 159 jaje džilaba minje. 159 Bekari suresi. Dobro, mokala mi kad govorile se, šun, kad govorile se Kuranosa. 159 ajet. Sura, znači sura 2, 159 ajet. Da, sura Bekara 159 ajet. Kako počinala? Bismillahirrahmanirrahim. Oni koji budu tajili jasne dokaze koje smo mi objavili u pravi put koji smo u knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti. A proklet će ih i oni koji imaju pravo da proklinju. Znači, topeno, o Allah kad dole narman, kaj vi kola, kaj silem pravo, mapan do Kurano. Džilaba minđe, ostol taj sovardeš, taj šovardeš, taj ek, taj vov dobi sarda odgovor Kuranosa. Akan. Ako mu avija pelo pišmano, o Allah fali sardales. Ako ni pelo pišmano, ko šol taj šovardeš, taj ek to, pale si arman. Šel taj? 160. 160. 100 znači 160. Tako, nekada kale? Skroz prikrekata ne ojetija, normalno.
Isto si, sura Bekara 160 ajet. Втора сура. Извини. Dobro, mopral sura Bekara 160 ajet, 161. 160 ајет на Хабдун, извини, јас кермак мислам, палем 100 ајет. Dobro, a mene jambaza, jane sarpenen. Kovake naj jambazi evliya nashtil tavolo, peygamberi Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, sa jambazi. Eyvallah sultanım. Tabii ki produjina znači ko ajeti Džalakal. Bismillahirrahmanirrahim. Oprostit ću samo onima koji se pokajaju i poprave i to javno ispolju. A ja primam pokajanje. Ja sam milostljiv. Amen. Bilaj. Sadako voljazi. Džakana, osoltaj šobar dreštajekto. Isto kaja sura. Zenepa va, isto sura. Ojtan ja. Bismillahirrahmanirrahim. Oni koji ne vjeruju, koji kao nevjernici umru, zaslužuju doista prokletstvo Allahovu i meleki i svi ljudi. Amen. Znači, zaslužuje Allahovo prokletstvo svih meleka i prokletstvo svih ljudi. Eakan. Ako vov pelo pišmano, hem ni ponovi sarda, kanči palo pejgamberi, znači, o Allah si Gafuru Rahim kaj oprostil. Ali, vov sočer dao Muavija, amen sađana kaj pod prisilom la o hilafeti kataro Hazreti Imam Husein Kerimullahu Veđehu. O Imam Husein dole o hilafeti šov čon, pale šov čon, te ilo hilafeti ko Hazreti Imam Husein Kerimullahu Veđehu, posočer od vov, pošto vov sa guvernerija no Šam, vov nirilo hilafeti, imam hisenose, nego mučolje pečavese jezitese, hem katesi amen argumenti, kaj vov ni primo sarda iskreno pokajanje, taj iskreno teuba, a kava satuče argumenti kuranosa eakana. Sar savo stavka, okovaka branilo stav, Pepiria kida pire hadisenca. Okovaka branilo stav piri stranica pire hadisenca. Amo kava ajeti diksola čeaven. Avol kazna, oprost, hem pale kazna. Pralalem, ako amen kapena na najlese, onda najas manđe? Na, o Kurano, o ajeti važil kreta minđe džiko dever kijamet. Sarka je vredil tuče, Ebu Bekirese, Omerese, Osmanose, Imam Alijase, ta kretenđe, a dja vredil vilese. Dari svatima mopral sevgül soman gapte vačarap. Eyvallah sultanım, eyvallah. Sevgül mopral. Man sima vi 10% kamera, zenepa demo punjači. Не е проблем со скерали знава дека по мое доволно веќе ќе лопе ја канда скоро дуј сакајнем ки ама мека за мојна палем афника керен опхајла со намен која са кени се веко која са прво кога керав амаре програмате или поточно амаре телевизијате акава свано лачало Von tribun te putrempe se pirolive hem te dente cerempe se lafi fitnaco. Amen ka te najsam te ta fitna maškare pravo. Amen ka te sam babo te širi ljubav. Te širi kam lipe. Dikamo tapčejek buči sevgül. Možda kava lafi nija šundan. Amo katar kava fakiri kašune. O kam čovjek poganija hem čovjek džili. Džili džaneso si. Luluđin. Luluđin. O kam tatarol vije poganija, amo tatarol vio džili. Luluđin. Luluđin kandol pomiski. A poganija kandol buđungale. Amo kam lidujen tatarol. Soman gab kalesa te vačarap. Čeren halali. Kovakaj mistil te čol fitna. Znači, čerav apeli, stop
fitna. Putren tumaro live, em cerem fitne. Meka kamangapte daptu odgovor, mešajte daptu odgovor, se kamotaptu minjek buči, me pe kava drom sevgil mopral sem saranda beš. A saranda je bešenđe, ako najma znanje sima mudrost, se ozori čutama te si čiavte avav mudro manuš. O džanglipe, ako najle mudrost, o insano si sar bišoreso. Znanje bez mudrosti nema vrednosti. Znači somangapte penap. Stopirin kala fitne bre pralalen. Te džangdeno atere debleso, te ste disardene peigambere, te ste disardeno sunetije peigambereso, te ste disardene hlibete, ta čava kala fitne se kala fitne kačona memperata. Tačno. Ajde mopral te čerajek, dovaj pralenđe, em te završikaja emisija, pa inšala, pale kaputra emisija, pa inšala kada 3-4 džene, pa kaputra kaj debata lači, pa inšala kavo salači. Eyvallah. Şeyh Efendi bir bakira aki vezinden meç Yek baro selami kemo pralo ne hruti, ake talo selami yek baro ko mađuri, koše Mustafa, žao siman je kaj naj sa vivo kate te čeraj klačo dersi, lačo İnşallah muabeti. inşallah kera yek duje cenencar yek emisija sultanom, na ne problemi. Ake čefi sima kaj te musafiri, čefi sima baro kaj te avolo baba Mustafa musafiri pa kava bime, te čerami jek dersi pralikane, ke je klačitema, ke klačo ahlako, lačo morali. Aki kao. Şeyh Efendi, aki kadaftuk yakani kamera, do selami de te mangre dikutnenge te savakirina tumare te roboge, hem inşallah savakirila peska dikakaya programa te završinala, a mesar suđanava em verunava дека не толака е последност и коламе нормално е сутаня па повише програми. Бурум Şeyh Efendi ti и програм и камерата зетани. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yek aşk-i niyazi ji kretke amare pral, kret kolakaj janenma, tekaj ni janenma, hem kolakaj diçenma po angunodrom, yek baro aşk-i niyazi cilende, o Allah, Celle şanuhu ve Celle celaluhu ve gayrehu amenhu, te muçol po rahmeti upralence çavre, upralence nipora, istog ja yek baro selami džike mure halife, znači ko Šebrahimo, ko Še Nazifi, ko Še Binako, ko Piri, Sejfullah Aziri, yek aşki niyazi baro meşeose, eşe sabedinose, amare mikšidese, lese posebno yek baro selami, selami krete šeonenđe me pralenđe, a posebno je baro selami me pralese Abdullah Ese Andaro Maribor, Halvetija, aški nijazi kreta mare pralenđe, me kačeravijek skni dovava fakirenđi, kova su džanav, a možda ni džanav but, amo inšallah pa čabut. Subhane rabbike rabbi izzeti amane yesifun ve selamun alel murselin ve alihi ve evladihi ve ehli beytihi ve imamlar, piran, yediler, kırkler, dokuzlar, babalar, vatanlar, mihibi mihiban, çaragani dervişan, zuhuri iman, kanuni evliya ve hatemul enbiya, ya nuru tebe nuri bin nuri fin nuri ki ya nur, ya nuru alla nur, ya Muhammed muhtarun Habibullah, ruhina bi hürmete lilal Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed. Pa ake kalesa yek baro selami sahenje, me zamolive prale esevgule te kalolma katar se niđa nafsar. Eyvallah sultanım. Moram te gras ke izbuđene pišinjena kokova.
се били се соѓанеа, значи овој му прал, а мене му одехрани, мене му потигну пралоле скоро, ама мене не палем дуи шехзаде, значи лески вакире, а магина не проблем, иншала ќе вове прилика Ашки нијази са енџе моправ. Eyvallah sultanım. Sa prvo za blagodarnama tuke, amare Allah eski prvo, posle tuke so ovoznužitana menge, a kaj programate kera, morate vakera, znači taro prvo pučiva tro na odbindanma, a da resko sebe pi cenava, da baro akcenti tute, so prvo sa prvo odma акцентиран и повика хем иклеван манде секого гости. Мек бива кера овсасто суинане баро ашки нијази туте хем те фамилијат хем чак Eyvallah. Allah Eyvallah moprav. Tu ne verso a cardanma sopenda cicio prav. Savi tema. Ma savi manje tema kaputra. Katar manje kačera lafi. Kova so džana, kava čara, kova so ni džana. Kačera Allahu Ekber, predajem se, ne znam. Najlađo te pena ne znam. Ако ето на Софија, eyvallah sultanım. Bukatut Ništa, lađo žive samo i kalma vral moprav. Je kaski nijazi sa henđe. A kretka la prav, kaj manđen, te avoljen kontakt manca, znači mungro Facebook si Osmani Mefail, šaj kontaktirima po Facebook, mungro broj telefona si 00385 98 705 666. 36 palune, džanen kasko si 36 palune, znači ako manđen kaj dersi moabeti, šaj te kontaktirima po WhatsApp. Lači tumari rači, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Eyvallah sultanım, daim gayruhu. Eyvallah. Ake kavajne amaro sajdimo manglo šej efendija, tumen džennale potočno, znači taro Facebook so bute tanem delava tanem sarsuake demo prvi znači borco edine islametske hem zaista pe džandi pe znači neste bornova bez pe ajkaj baš pjakida hem дърнава дека ова дале мисля ка човол ме бива кера овен са сте суинени недобро как ја каја емисија хем тумариш уже коментара за прво Аллах джелишаном неколу туменар захвално со пишинген тумариш уже коментара хем со споделинден Аллах факале емисија ко пошто Аллах ескро воспити бародаја иншалла на ништо те кочинела мена катар те байрарама роджамди бе Аллах ески кодром Овен са сте соинен на менцар. О Аллах нека му кел помило супрату менде управа менде иншалла. Хем нека аракела мен таро ширкия, тари заблуда е дуняя кири иншалла. Букавату мен Аллах ескере рахмете. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Кибавер прилика, кибавер енисия, хем ко исто број Магават миге ја шукаррат. Букавату мен Аллах ескере рахмете. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.